inicijative Mladi za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Ovo je moj kolega Dinko Sirčić, koji također radi kao program menadžer u istoj organizaciji. Prije svega ja bih vam se zahvalila na vašem dolasku i ono što me neobično raduje jeste da vidim veliki broj mladih ljudi, jer ovo što smo mi uradili, projekat Srebrenica mapiranje genocida je upravo namijenjeno prvenstveno mladoj publici, mladim ljudima, kako bi na neki način mogli izučavati i proučavati genocid kao fenomen koji smo mi, nažalost, uradili na primjeru Srebrenice. Kažem nažalost, jer i vjerujemo da kroz pozitivno građenje kulture i sjećanja, vjerujemo da mladi ljudi trebaju da pamte šta se desilo, da onog momenta kada oni prerastu u neke lidere, vođe i donosioce odluka u ovoj državi, jednostavno znaju šta mogu uraditi i uraditi sve što je u njihovoj moći da se ovakve stvari više ne ponove. Vi ste vidjeli u pozivu da kaže da projekat traje ukupno 220 minuta. Mi nećemo ovdje danas jediti 220 minuta iz prostog razloga što je to jako puno, a i materijal sam takav kakav je, nažalost, nije nešto da možemo se potpuno opustiti i uživati u tome. Ovo je projekat koji je napravljen u jednom novom, potpuno novom žanru koji se zove dokumentarna animacija. Upravo ponovo imajući na umu mladu generaciju, mladu populaciju i vidjet ćete na koji način to izgleda, jednostavno da bi je napravili što prijateljski za korištenje za mlade ljude. Dakle, sastoji se od 17 mapa i obuhvata period od 6. do 19. jula 1995. godine, upravo ono vrijeme kada su se desile najgrozniji zločini, znači progon stanovništva Srebrenice, evakuacija žena, djece iz nemoćnih, odvajanje muškaraca i dječaka iz te kolone, njihovo zarobljavanje, zatim egzekucija i tako dalje. Ono što ćemo mi danas vidjeti jeste jedna mapa u trajanju od 30 minuta, a odnosi se na događaje koji su se dešavali u Srebrenici 30. jula. Možemo sada to pogledati, a nakon toga Dinko i ja ćemo vam reći nešto o metodologiji, načinu koji se pravila ova mapa i zašto je u stvari ona napravljena i šta mi želimo sa njom postići. I svakako, ukoliko vi imate nekih pitanja, potrebe za nekim objašnjenjima, mi ćemo vrlo rado da vam odgovorimo na ta pitanja. Sada ide mapa Srebrenice 13. juli. Procjenjuje se da je 1500 do 3000 ljudi zarobljenih iz kolone bilo zatočeno na nogometnom terenu u Novoj Kasadi. Kao i na Poljani kod Sandića, muškarce su u Novoj Kasadi prisilili da predaju vrijedne predmete koje su imali sa sobom. General Ratko Mladić je poslijepodne obišao i to mjesto, ali je ovaj put zarobljenicima rekao da ih muslimanske vlasti u Tuzli ne žele, tako da će ih poslati negdje drugo. Dokazi nepobitno pokazuju da su snage MUP-a Republike Srpske bile razmještene duž poteza ceste između Konjević polja i Bratunca, gdje je glavnina ljudi iz kolone bila uhvaćena.